insyaallah sama. Ayo Mas Ebo. Dari area gudang. Kulang rebut laki batu senajan buktine masih batin kerasa hancur bisikan cinta wis nempel ning dada sing gawe lela orang beridaya pada baik karo kakang Inok senajan kakang sana sing duwe pengennya barengan baik bener sama tenge kanggo Mas Ebo sing duwe kerabat Tegal Pak Arduan DS yang lagi bertugas selamat menikmati. Kakang pengen kesanding senajan ora dikawin begula rasane prihatin wong loro anak ikatan batin kanggo Kang Ipul lamun cinta bisa diukur ya dong emang rebut lagi ne batu kudu rebut barengan si mati wong wadon terima kasih gampang nangis lan gampang ketua wong demen kudu kelakon mungkin wis terlanjur kakang demen rapine batur senajan buktine batin kerasa hancur bisikan cinta sing nempel di dada sing gawe kakang ora berdaya kakang anane nang kene sabar dong ayo duduk rebut lakine batur tapi barengan baik barengan ya sama tenge kanggo Kang Ipul senajana beli bisa bareng sing penting melek bareng dah melek bareng
Senajan sering dikawin dikai kapan-kapan apa sih nokula rasane prihatin wong loro anak ikatan batin coba sabar dok ayu nunggu giliran Lamun cinta bisa diukur, iya bener dok pengen rebut lagi nih batur. ini Asipati wong wadon gampang nangis lan gampang digelong. ini kalau Pengen kelakon mungkin wis terlanjur kula demen lakine buat coba senajan bukti Kang Ipul batin kerasa hancur bisikan setan cinta no wis nempel di dada. hari setan mana kene Kula orang berdaya. luar biasa Bisikan setan, bisikan cinta oh sedih siap dirikan. oke ya untuk tamu